Futhi inkosi engenamelo sokuba kwelithandayo babe umculo ongenamenenja bafana inkosi ngayinabangane ephila nengcilebane ikela beyebeza la njengokhebe lapha efika khona uzwa nje hu ha usala igqokama kuyadula ngoba kwakhetha umambathi kanye ezekhale phansi kwelakithi kwankomo kaXosha isithombo basivimbe ngapha sabuya ngapha bathi basivimba ngapha sabuya ngapha bathi basibhala ngapha sabuya ngapha gama legqokama leyondla liyakhuluphalisa linjengamase inkomo zakwavula ingqondo umehla abantu benondandatha banona njosara Batman ondliwa yilo leli gama legqokama elisha lamehlula kodwa upholo uhamba ezacile okwamanqine embabala bafavuke njengedanga abaneshintsha abashintshile ushintsha umculo amano wese uvambaza umgiba amanuku uvamba lenkunzi yasenhlathi imanqoshi ngayigwazi yajikijela iqhubu ushintshelo lenkunzi yasenkanka ikhuluma nje naye iyatsheketshulo kwenkomo zebhunu lezo kuthiwa yini qedela njonga duyaza ayishaka unyawo zengane ziyadela ngoba ziyayigcoba impahla kaningi lapha enqhamuko khona nqhamuko lasematubatuba kwelikaxhamu uyofica emasangweni esikole sasenkodilo lokuthiwa ingwenya kanti oxhamba nonile nthongo ngaphathe lasemtubatuba nesincintsha amanzi nje nithi abafazi bayigeza ngani baba mkhonazi osomaskandi lengibokayo ayikho ukwasingamatelisana thixana vamba bathi mkhawala mla kahle ngoba wala leliqaqa belishanga ekani lamazambozwana Ibambe mkayo babe umfo mkhonazi ke lo okuyena kobe kade sifakela ke igqokama elisha sikhuluma nalo ke njengamanje umthandeni SK mfo kaMancele makathatha awubekelela abalaleli futhi konzi umpema ngizoqala ngibingelela wena insizwe yakithi kanye nazo zonke ihambele ikhona ngibingelele bonke futhi nabaxhasi abaxhasile uKhosi FM bese ngibingelela inkumbi zabalandeli boKhosi FM neinkumbi zabalandeli bakamthandeni SK igqokama elisha umshove kanti abanenkani indaba ephika amabandla sebesula emakevana ngithi sanibona mfowethu sikhuluma ngegushi egile imanga isifaka onyakeni omusha ka2025 ngenkathi uqala ufike lo mqondo okwenza le ngoma awusithatha usibeke ukuthi kwathini engqondweni yakho mfowethu impilo yami mina yonke yokulima ngoba namhlanje cishe uyabona ukuthi ngisiphi isimo ngisiphi isimo impilo yami yokulima akukho kutheni mina engikwazi ukuchaza ngami njengoba nginemboki nje umphawu awuhliwa umsebenzi wami imbongo ukuthi ngichaze ukuthi yini ngichaze ukuthini lapha esizweni empeleni mina konke okwenzeka kumina nje ngakuthatha udumo nginikeza uNkulunkulu njengoba ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi konke kuyazenzakalela bafowethu nami ngiyatshelwa kuyangifikela ukuthi angenzeni lokho engikwenzayo ngikwenza ngaleso sikhathi ngifuna ukuya-ke ngize la ngekathi ingoma usuqalele seniyenza ngiyihlanganyela nombuzeni insizwa ojayiva abayiprodusayo umqondo ukuthi kufike ukuthi ulande intokazi uMahu ecula umculo wamapiano indaba enkulu ukhanye kanjani indaba enkulu kakhulu leyo angeke siyiqede namhlanje singayiqeda ngonyaka ozayo kodwa umbuzeni ngokujwayelekile kusukela kwiParis ufika shaya isiginci mayiqede usishaya nje isiginci ebese ngiyacula ngiyalandela ebese ngiba ngiqhamuka necreativity kamthandeni ngoba ngifuna umbuzeni ukuthi ikhono lakhe liphelelise ebese nami futhi ngiphelele ekhoneni lami uma sengicabanga ukudonsa omunye umuntu wakwamanye amajende ngithatha abantu ngiba ne top 5 sivote size sifike kunombolo 1 sasafika lapha na kuMahu ke safika kuMahu wathi mayifika uMahu kwavela baqhuma igomwe lela dumbe umhlaba wonke nje namhlanje nje silapha ukhosini sizobungaza yona yegusha